Mislim da snimamo ili? A svijet je crveno. Bok ljudi. Znači u biti ovo je sad prvi put da krećemo ovako nešto. Ne znamo ni sami kako će to ispast. Dosta vas koji ste naletili na moj blog post ste pitali, ok, ono, misliš li ti početi sa YouTube-om ili ono, ajde daj kreni s tim. Iskreno, kad sam krenuo pisao blog post nisam ni mislio o tome. A u biti ono, šta ja znam, rekao, ajmo probat pa ćemo vidjeti kako će to ispast ovoga. Kada imamo sad nekakve ideje, u Švicarskoj smo sad skoro pa 2 godine. Malo su se onako strasti slegle, pa u biti mislim da bi imali ok stvari za ispričat, ne samo dobrih, nego i ono loših. Mislim loših, ono što mi mislimo da u biti nije tako dobro kao što svi misle. Tako da, to je biti to, pa evo vidjet ćemo kako će ovaj video ispast, pa ćemo onda vidjeti za ovoga dalje. Prvi video o kojem bi mogli biti danas pričat je, prva stvar je kako doći u Švicarsku. Znači to je biti prvi blog post koji sam napisao i dan danas jedan od najčitanijih. Tako da u biti ono, napisao sam ga kad smo bili pola godine, tako nešto, ovdje. Sad smo već godinu duže i još znamo nekakve dijelove i kako to sve dalje ide. Pa u biti da, znači prvo što trebate, u biti, znači problem je što Hrvatska je u EU, no i dalje vam trebaju kvote, to jest postoje kvote i ne možete samo tako doći i reći hej, tu sam. Ono što trebate napraviti je naći poslodavca koji će za vas predati zahtjev i reći ok, taj mi čovjek treba, tu će raditi kod mene, bla bla bla. Kod ostalih članica u EU je u biti stvar takva što dovoljno je da neko samo nađe firmu, to jest poslodavca, dobije ugovor, dođe s ugovorom na ovoga Migrationsamt i to je to. U biti dobije dozvolu ili u ovoga Gemeinde gdje već, u kojem dijelu grada već živi. I to je to. Međutim, kod nas je malo situacija drugačija gdje u biti poslodavac je taj koji treba predati za vas zahtjev i reći ok, taj mi čovjek treba i tako dalje. Stvari koje poslodavac treba napraviti je prvo mora imati oglas, mislim da je barem mjesec dana, na Ravu. To vam je u biti švicarska stranica kao HZZ. Da, Hrvatski zavod za zapošljavanje. Znači to je u biti ekvivalent i mora tamo biti objavljen oglas da oni nekog traže. Nadalje, ako uzme vas i kaže ok, meni taj čovjek treba dokazati njima, državi i kantonu, da je imao tamo oglas, da je imao razgovore s drugim kandidatima, međutim da niko nije zadovoljio i da ste vi taj kojeg on treba. Kad sam ja u biti došao u firmu, onda sam pitao šefa znači, kak je taj točno proces išao i onda je u biti šef rekao da znači penjemo se uz neko brdo. Čekaj, da snimim. Šef je bio taj koji je došao i on je meni rekao, gledaj, mi smo morali poslati njima prepise e-mailova gdje smo dokazali da određeni kandidati, ne znam, nisu prošli ovaj test i tako dalje. Tako da ga dokažemo, ok, oni nisu prošli, ti jes. Znači u biti, kad šef pošalje zahtjev za vas, onda oni u Migrationsamtu provjeravaju, ok, da li je poslodavac zadovoljio sve te uvjete. I većinom ako da, onda oni u biti gledaju, ok, znači to je stvarno deficitarno zanimanje. Ćemo s te strane natrag? Ili ćemo s ove? Ili ćemo još malo tamo? Ajde pa se vratimo.
oni u biti gledaju da li je nekako deficitarno zanimanje, onda gledaju koliko vam je plaća, to je da ćete moći sami živjeti tu ili kao ja sa obitelji, to je sa ženom. I u biti gledaju znači preostale kvote. Od ove godine su kvote nešto uvećane u odnosu na prošlu godinu i prošle godine na kraju još je bilo 100 i nešto L dozvola, što znači da jednostavno nisu sve dozvole potrošene i kogod je zadovoljio nekakve uvjete, postoji šansa da će dobiti. Naravno, ja bih rekao da čovjek mora imati dosta sreće, jer u ovih skoro pa 2 godine sam stvarno čuo svakakvih priča i mogu reći da smo imali stvarno sreće. Na primjer, ne znam, recimo zadnja situacija koja je bila je gdje mi se javila jedna osoba koja je ovdje dobila posao kao direktor 2 hotela i firma je za nju predala zahtjev. I onda me čisto sam me pitala ok, koliko to traje. Fora je što za mene je to trajalo tjedan dana i ja sam već dobio odgovor. Dok tipa za neke ljude koje smo tu upoznali, oni su čekali po 2-3 mjeseca da dobiju odgovor. Tako da u biti ne znam uopće kako to tamo funkcionira i da li ono... A mislim da trebate imati i sreće da vas i prije obrade i vide kako šta. I onda šta se desilo? Ženska mi se javila nakon... A je li bilo mjesec dana? Mislim da je čak bilo mjesec dana i dobila je odbijenicu. Znači, rekli su kao ok, žao mi je, ne možemo vam dati dozvolu. Ok, ako nije bilo B, sigurno je bilo L. Međutim, nisu joj odobrili, a kao pozicija direktor hotela. Tako da ono, stvarno nemam pojma. Zato što ima takvih osoba u Švicarskoj. U biti da, tak je nešto... Koje mogu raditi taj posao. Da, u biti tak je nešto rekla kao da ima takvih iako ono, ne znam, mislim po meni je to dosta visoka pozicija, tako da ne znam. Ćemo sad negdje desno ili... Ajde. Tako da, stvarno rekao bi da čovjek mora imati jednostavno i sreću. Tako da samo što vi imate nekakvo dobro zanimanje, mislim da to isto nije uvjet da ćete sigurno dobiti dozvolu. Da, u biti je nekako to. Kad ste dobili dozvolu, onda znate ok, to je to sigurno i onda u biti možete doći ovdje i krenuti tražiti stan i sve ostalo. Međutim, to je dosta velika priča, mislim da je ok da to u drugom videu obradimo. Znači, nemam pojma gdje smo. Ovo je sad biti prvi put da šećemo ovim putem. Još nismo sve istražili. Da, ma nema šanse. Nema šanse. Da, tam su gore neki bunkeri. Ne znam da će se to išta vidjeti. Da, tako da u biti, evo, to vam je to. Kažem, ovo je prvi video, znači nemam pojma kako će to ispast. Ali nećemo, idemo probati, pa mislim da imamo dosta zanimljivih priča koje možemo ispričati i podijeliti s ljudima kako i šta, od kako traži stan, do kako se baca smeće, do koje postoje škole za učenje njemačkoga. Kud planinari. Kud planinari, znači šta rade Švicarci nedjeljom, planinare, znači to je... Da, znači ima tu stvarno brdo priča. Tak da, da, još jedna stvar. Znači dosta isto se ljudi javi koji tipa nisu iz države koja je članica EU, na primjer Bosna, Srbija, i pitaju kako oni mogu doći. Jedini način na koji ja iskreno vidim kako oni mogu doći je da se udaju, ožene za nekog Švicarca ovdje ili nekog koji ima švicarske papire, drugo način jednostavno nema. Švicarska vlast gleda kao stanovnike treće zemlje, da. I jednostavno nema tu šanse da vi možete reći, ej,
mene šef baš treba i to je to. Tako da, sorry ljudi, ali mislim da tu nema niš drugo osim da jednostavno nabavite nekako hrvatske papire ili se oženite. Ovo je fora stvar. Znači sad kad sam usput tu da odmah pokažemo. Znači na dosta mjesta Švicarci vam ovako postave za roštiljanje i znaju kad je bolje vrijeme vam pripreme drva, tako da u biti na vama je samo da stavite drva i da radite roštilj, to je to. A imate usput i ovakav pogled. Tak da, evo. Smo još ne zaboravili. Nemam pojma. Uglavnom ljudi, da, ko smo rekli, ovo je prvi video. Ne znam kako će ispast. Pričat ćemo i dalje. Ako imate pitanja, slobodno mi se javite preko e-maila, Facebooka, Instagrama, bilo šta, meni, ženi, kome god. Da, to je to. Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte, komentirajte, a ako niste, subscribeajte! Ljudi, vidimo se.